Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon, ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan ni Ayat ana pauluan. Kariban. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. Once there was a love. Sa di naman ang tiyan ni Papam, Gerald. Duwan nga aldaw ajak na danon dito'y balayo. Tita Martina, aday ta ka manen. Apay ay makapungpungtot ka, tunggal di mo makita ni Papa. Gerald, jak kaya ti kasta pa nag-isisa mo kanyak. Ha? Nalipatam sa mutan no asino ak. Tita Martina, jak tumalipatan no asino kayo. Makaisumak lang iti kasta adjaryo. Napalalo ti pungtot yo tunggal awan dito'y ni Papa. Kasano kat amangan no adjala di tan teraramidan ni Papam? Anya kumangay taramidan ni Papa, tita. Doktor ni Papa, kanayon nga on call. Kan ano dagiti pasyente na nga dahi tinagdudumaan na suli na kalugar. Amo yumet, amanipod pimusay dahi di mama. Tilatan profesyon natin ang ibukbukan na iti panawad na. Oh, Naimbaglangan tawan dito ni Papa, tita. Ano saan? Sigurado nga inyaling-aling na kayo man na nakasla. You don't exist. jak man amo ka ni Papam. Amo na mata. Oh, Oh, apaya di yung ituloy ti kahit yung ibaga. Ay na, Tita Martina. Dahita ti sana kayat ni Papa. Kanayon nga ibagayo ang nakasagana kayo amang isandi iti day di mama. Nga iso asaan kayon anak asawa. Tapno ada kadwa ni Papa ang mga sikaso kanyak. Ngam saan ako nga ubing, Tita Martina. In fact, may sakmot na profesional. Iso akasayaatan no sardengan yon ni Papa. Tapno agkatunusan kayo matan. Sapsapulan na kayo manan ni Tita Martina itaimay dito ay Papa. Apay kanumanan. Amang ano kailiw na ka, Papa. Iyo, diyak magustuhan da itang agaw. Amumat, nga iswasaan kami nga katunusan iti kapsat da iti mamam. Kaputay padlaw na launay iti panaggusto na kanya. I'm sorry, Papa. Diyak lang amin malapdan ti agisam. Numalagip ko ti jar ni Tita Martina, tunggal di nakamakita. Ay, iso ano datuma. Kay kayat ko lang ti sumuro ti reach out program mi kadag iti gagayim ko mangagas. Tapno makadayuak laan. Papa, saan kayo alapdan ni Tanya matapanggap yung aramidan? Lakit di, takanayin nga aganad kayo iti sa di naman napapanan nyo, ha? Di nagpagtanagan, iho. Saan ako ngobing nga basit? Owen kayam, makaammo ka pa lang dita. Tama nga no diyak makaawit, iti sumagmamano ngal daw. Okay, Papa. Ngamno kalat ni awagan naktigayim ko para iti proyekto mi out of town. Bili nagtulatan dagiti babaunin tayo diti balay. Manang, apa yan?
Anyat mapaspasama ka na kayo. Medyo marigat anak manon nga agangas anak ko. Anya? Diyos ko. Di kagdaanag, Olive. Inanaklaan da ito'y. Sumaya at tumatla ang tiriknak. Diyak makaid na iti kasta mapaspasama ka na kayo, nanang. Iso nga ikagumaak ti agiremedyo. Tap na maipakita kayo iti doktor. Anak ko, saan mo na panunutan da ita? Kunakmat, agin anaklaang. Sumaya at tun tiriknak. At out-of-town project may tigayim ko, Tita Martina. Sooner or later, masapol nagbiyayak. Kadwak tigayim ko. Kat, kasano to'y balayo, Gerald? Tita Martina, awan parikot dito eh. At dadagiti babaunan mi nga agbantay dito eh. Kastalatan? Italakyulatan ka dagiti babaunan nyo to'y balayo. Tita, nabayagan na babaunan mi dagiti adda dito eh. Saan lang nga babaunan ti pangibilbilangan mi kadakwada? Kasla ka pamilya mi idan. Si bibiyag pailaday di mama, agpapaidan kada kami. My God, Gerald. Talaga tinawid mo ti ugali ni Alfredo. Tita, aberbirngasan nyo latan ni Papa. Inauna kada kayo It doesn't matter nga urayan niya ti awag ko iti amam. Oh, Saan mo nga ibawing ti saritaan, Gerald? Daytoy balayo apanawa am ti pagsarsaritaan ta. Tita Martina, ibagak manan. Awan parikot ditoy, tanabilin kung dagiti babaunan mi. Saan da bay ti balay? Sa dino nga minti ayan ni Papam. Kunakon kat. Agturong matlaan ka ni Papa ti saritaan. Well, frankly speaking, Tita, diyak mo na yan ni Papa. Basta ti kunanay di nagsarita kami iti cellphone asaan pa makaawid. At the reach out program da kadagiti kagayem na doktor. Ngabjak mo no sa dino. Sa paliman na lugar to ayan mi kadagiti kagayem ko a doktor. Napintas mo ti kasto na panunot mi. Da kami ti umay kadagiti lugar a medyo adayo iti sentro. Tapno matulungan mi dagiti agkasapulan. Nasaysaya atin ti kastoy. Ni Martina ti umawawag. Ay, anyalakit din aya ti ipag ko. Sigurado asaan manen ang makaid na. Tawanak ijay palay. Jaklatan ni kaskaso ni Martina. Amangan no makaisawang aklangit di na magustuhan no sung batak pa lang ti awag na. Isu abay-bay aklatan. Naumamutlangan niya umawawag. O nailakit din ni Martina. Kaslakit din pabasulan nakpay asyak ti makagapo. No apay ang nagbakbakit na balasang. Ang baybay aklatan. Ipagpagapok iti day di asawak akabsat na. Ni Gerald matanti umawawag. Apay nga ta. So batak, tamangan kit dimat no emergency. Tanda ni nga Rodeo sinong batan ti awag ko no kasta, Papa. Saan man, iho? Numno ni Auntie Martina din ang pilit kan katap na awagan na. Pasensya ka. Ngumawatan mo siguro no pudag ti saritaan. Saan, Papa? Aklo na kadagdagulitan nak ni Tita Martina may papan kada kayo. Ngam talaga amat ajak amo na ayan nyo ita. Kasi ti sigod, iho. At the outreach program mi kadagiti padak a doktor. Amuklatan na kasta, Papa. Ket, kumusta kayo matitayan nyo? I'm fine. Awan derong mga pagdanagam kanya, Gerald. Kasi di kanayon nga ibagat.
Sa anak ko nga ubing nga basit. Kabala ka sa luwatan, di bagi. Amok kit di dayta papa. Uwan gayam. Imawag ka, takayat ko tagpakada kada kayo. Apay iyo. Sa dino di papanam. Matuloy yung ti project may tigayam ko out of town, papa. Isama sapang nagbiyahe kami. Kasta ka di. Naimbag tayo niyawag mo kanya. At narasun tapno sa anak pa yung agsubli di tapalay. Ha? Apay mat, papa. Tumulong kami pa iti ospital iti na ito lugar. Kan may sa, amumunti makagapo. Sigurado akanayon tumanan di tapalay na Antima Martina. Talas akitain. Isa na agsubli akman di ta syudad. Ang mga nagdiretsuak pailang iti kunto. Tapno sana maamuan ni Antima Martina ang nakasubli akon. Well, adakan ka dayta, papa. Basta agpakadak para iti out of town project mi, iti gayam ko. Uncle Ben, agyaman na kada kayo Naimbaglakit din. Ta saan kayo naimot akas iti dadduma kakabagyan tayo. Awatan yaman na, Olev. Kabsat ko tinam. Saan ko mabali na baybayan? Nang rona katawan mo ti pamilya ka bibiyagag. Kaya hindi kayo nga agin na ti masansa na pagkamangak no at ti pagkasapulak. Uncle, Ipaagas mo ni edad. Diyak kaya't nga dadake sa mapasamak iti kabsat kaw. agyaman na, Uncle Ben. Noan yaman ti maduktalan asakit na. Ibagam kanyak. Tano ka sa pulan nga isaldak pay lang ti balay ken sular kaw. Aramida kaanakan. Ala, saan kumamot ang nakaro ti sakit ni nanang, Uncle? Iti kasta, saanan ang masapol nga agisalda kayo pa iti sanikwayo. Gamno bilang laan kaanakan. Apay kit din asaan ngay. No para kada kayo nga agina. Aramida ti amen. Saan ko man adumanon iti kasta, Uncle Ben? Sapay la kumata saan ang nakaro ti sakit ni nanang. Tapno aging bagmatla adagos, apaman ang maipan ko iti pagagasan. Ay, hanya kalakit din daya anak ko. Imbagak matan kan ka nga awan ti rombang apagdalagam kanyak. Inanalaan ti masapol ko. Basta makainanaak, saanan nga agkupit ti barokong ko. Makaangas akon iti nalukay. Nanang, pangaasim, saan kumamutan anatangkan ti ulo yo? Nairemedyo kung ti gastusan tayo. Pasapol nga ipan kayo iti ospital. Sayang laang ti kwartaan na bulod mo kani uncle mo, aben. Ang mga nodamot pang aramatan na iti daita a kwarta. Awan, nanang. Nagsarita kami na imbag ni Uncle Ben. Awan tinapatag paggastusan na ita. Iso nga yung pabulod na pailaan kanyak ti kwartana. Tapno maipakita ka iti doktor. Oo, Leb, anak ko. Pangaasim, nanang. Umanugot kan. Masapul ang maipakita ka iti doktor. Ay, sige, banlaangan. Ngamnoan yaman ti madoktalan a sakit ko. Pangaasim ko ba? Taibagam kanyak. Diyos ko, sapay lang kumatasan ang grabe ti sakit ni nanang. Pangaasim, Diyos ko. Isulangan tinabat-bati agamang ko. Sapay lang kumatasan ang nakaro ti sakit ang maduktalan dakan ko na. Naimbaglaangan, tanasi kaso kami adagos. Nairanapay nga ado ti doktor ita diti ospital iti ilimi. Sana kasto idi. Danda ni awan ti doktor ang mga sikaso idi kadagiti maisangpot dito ya pasyente. No ita, aduda ang mga asikaso kadagiti umay a pasyente. Excuse me. Si kakaditi kadwa ni Caridad Pasio. Ha? Uwan, siyak nga ro doktor. Kumusta ni nanang ko?
Inam kayam. Ti amam. Ayan na. Pasensya kayo, doktor. Ngam ulila akon iti ama. Da kami laangan kanina nang kuti agdandan na ito'y abiyag. Kasta ka di. Pasensya ka no natamag ko na ita. Ano kasta nga rod? Si kalangan ti kasaritak maipapani di pasyente. Doktor, At danadagsan asakit ti inam. anya? Diyos ko. Iso ang masansan nga agkupit ti barukong na. Akas iti imbagam. Gaputad da sakit na iti puso. Kat delikado dayta no sana masakbayan. Anya ti rumbang nga aramidan mi, doktor. At dagiti eresetak nga agas para kang kuana. Iso na laeng ta medyo nangina. Diyos ko. Apay ngagsangit ka. Diyak namin ninam na mga danadagsan na sakit tinak, doktor. Ingka gumaag kayong pakita ti kasasaad na. Tama siya na kun kankwana. Ngamdyak impagarok nga danadagsan na sakit na. Saan na pulos? Kaya't mo asawan, Gerald. Patuluyam ti kunam nga ipapan mo iti sabali nga ili para iti proyekto yo iti gayem mo. Wen, Tita Martina. Nakaimpakyak nga rodan. Or-orayak lang ang tawag tigayam ko. Talaga ka di nga italak mo ti balayo kadag iti babaunan? Apay kumamata saan, Tita Martina? Nasising padag iti babaunan mi. Saan dan nasabali kada kami? Kasla kamang dan ti pamilya. Kan may isa, nabayag dan niya agpapaay kada kami. Si bibiyag pay lang day di mama, agpapaay dan kada kami. Isungawan ti parikot, Tita Martina. Ay na, Gerald, talaga ti mawid ka kad ni papam. Natangken mo at ti ulom. Di ka pulos dumngag iti patigmaan. Tita, anya ko mga minagapo apatigmaanan dak. Awan mo ti parikot. Sigudan nga aramidan mi kan ni papatikas to eh. Sigudan na pampanawan mi dagiti babaunan dito balay. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Anak ko, kasano anagatang mo dagiti agas ko nga inreseta ti doktor. Imbagak matenken ka nanang. Iremedyok ti amin para kan ka. Anak ko, amok asaan asinsinan tinagastos mo. Iti panang ipakitam kanyak iti doktor. Ita, nagatang mo pa'y dagiti agas anay reseta. Kasano napasamak dayta. Nanang, anya kayo kadi. Saan nyo kuman apanunutan pa'y no kasano anay pamuspusak ti amin. Tinapatag ita, agimbag kayo. Ngamin, malaksid ana ipakita kayon iti doktor. Magatang ko pa'y dagiti agas nyo. Anak ko, iso saan kayo magdanag ha? Tila ang rumbang nga aramidan nyo. Agtungpal kayo kadagiti imbilin ti doktor. Saan arumbang anatangkan ti ulo yo? Ay, ngamamom anak ko. Nasimpot ti doktor anang taming kanyak. Marik na at talaga nga amu na nga isakit dagiti pasyente na. Pudno day tananang, nasingpot ni Dr. Villaluz. Agyaman ak unay kada kayo, doktor. Nasayaat kayo unay. Awanan yaman na, Olive. Kan may sa, nalag-antirik na kada kayong agina. Nangarunakan ka. Agyaman ak no kasta, doktor. Mapalin ka di, nga Alfredo, kunamlatan kanya. Di na kunawagan iti doktor. No kasta ti kayat yo, apay ket di na saan. Ngam, saan nga ta nakababain, abir ngasan kayo?
No para kanyak, sana nakababain. Ang numaalangan ka amang birngas kanyak. Saan ka apelitan, Olive? Saan ka maalangan amang birngaskan ka, Alfredo? Oh, Apay ko maamaalanganak ngay. kasta. Ang yamanag, tasanak na pa ay itikid daw ko, Olive. Atay tanti waiter. Yagnan dagiti order ta amakan. Kumusta kan, edad? Si Maya at ang tiriknak, manipod na ipakita nak ni Olive iti doktor. Kan manipod nagtumtumarak iti agas ko, Manong Ben. Ay na, nasaya at nukasta ading kaw. Agyamanakan ka Manong Ben. No saan aga po iti tulong mo, sigurado adinak na ipakita iti doktor ni Olive. Ay na ading ko. Agkabsat ta. Anya kumaaga po saan ka tulungan ngay? Manong Ben. Ay, Oh, apay ang nagsanay ka, edad? ay awan, Manong. Napanunot ko laan. Kasano lang at awan ka nagpabulod ka na kami iti kwarta. Imbagak matin, edad. Awan ang yaman na dayjay. Ti importante, ti salunat mo, ading ko. Kano bilang laang tagkasapulan kayo? Ipagam kan ni Olive asaan nga agbabain amapan ijay balay. Wan, Manong. Ayan na aya. Jakmat na sangputan dito'y balayaw. Ay na, Manong Ben. Adan trabaho ni Olive. Iso aday jay, napan nagtrabaho. Kasta aya. Ay nasaya at tapno ada pangalaan na itibusbusan na para kada kayo nga agina. Nakapinpintas iti dayto a lugar, Alfredo. Magusto ak launay. Oh, di kat nasaya at no kasta, Olive. Agyamanak, no magusto ang gayam dito'y igit ti baybay. Kinapudno na, Alfredo. Itala nga nakagtengak ditoy. Anya? Dahil tatiag paiso. Iti unos ti panagbiag ko. Itala ang anak umayak iti kastoy adiso. Arapaap ko daytoy, sipod pa'y ubingak. Ngamga po iti nalabas sa kinarigat mi. Diyak pulos na padas ti umay ditoy. Hangam ita, adakan dito'y, Olive. Iso asaan nga agtalinaid ni arapa aplatan ti gagar mo nga umay iti daytoy a lugar. Agyamanakan ka, Alfredo. Awanan yaman na, Olive. Kas imbagakan ka, damo pa'y lang nga nakita ka. Nalagaan direk nakan ka. Iso akayat kung agbalin ka naragsak, tunggal kakuyog na. Alfredo, Olive, kaya't ko ti agbalin anapudnokan ka. Amok nga adayo ti agwat ti dadda. Jak malapdan ti riknak. ha? Sapay la kumata di nakagura. Saan ka apilitan nga gusto kanyak? Tilang kidaw ko. Di na kumaparitan nga gusto kan ka. Day talaan, Olive. Makabulanan adagiti laang babaunan ti aday balayo, Gerald. Awawagak ni papam, ngam di namat sungsungbatan ti awag ko. Tita Martina, awan matiparikot iti balay kat. Kanayon nga umawag ka kajay, tapong kumusta at nagiti babaunan. Danda ni inal daw mo tamapanak ijay, tadyak kaya tamabaybayan dagiti babaunan nyo ijay. Amangan ket dino saanan nga agtrab-trabaho dagiti babaunan nyo, gaputawan kayo ijay. Aging ka iti cellphone, tita. Day talat na ti bagbagayo.
Kaano nga agawid kaya, Gerald? Yak ba'y may baga, Tita Martina? Dakkel di project mi iti kayem ko iti dahi sa lugar. Kad ni papam, imbaga na kadikan ka no kaano nga agawid di balayo. Hindi na udya nagsarita kami iti cellphone. Kunana nga amangan numabayagan pa'y. Takasakulan ka no ti doktor itayan na ita. Sa bali ti atap ko, Gerald. Amangan ket di matno. Oh, Amangan no anya, Tita Martina. maawan. Bye-bye amon di imbagak, Gerald. Basta, aganad ka. Aganad ka iti ayan mo kanakan. Pakaamuan nak no kaano nga agawid ka. Kumusta ka, Nanang? Di nakpakadanagan, anak ko. Nasaya at tirik na. Talaga adakkel ti na itulong dagiti tumtumarag nga agas ko. Nasaya at no kasta. Oh, Nanang, masansan nga may kayo diti balay no mapanak ag trabaho. Iso akanayon a kompletwag ti abasto tayo ditoy, tapno saan kayo ang makamtod. Apay ang nagsinaay kayo itinaunag, Nanang. Anyaya at talaga tinasirek mo at trabaho, anak ko. Madlaw ko ngamin ang nagbalin ka galante. Iti ababala nga panawan, si Maya at ti panagbiagta. Saan akas idisakbay nga impakita nak iti doktor, adanda ni awan ti maisaang ta. Nanang, saan kayo ngagdanag? Nadalos ti trabaho. Uray sa anak-anak katurpos, gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Sa anak to nga agaramid iti saan anasayaat. Gapo ta pinadakkeldak anasayaat. Olive, anak ko. Awan ti dakas nga aramidat, Nanang. Iso asaandak ko maapagatapan. Nagpintas matunday ti a beach house, Alfredo? Adapay bukod na swimming pool. Idi na amwa kapag ayat mo ti kadam iti ikid ti baybay. Diya kun nagpangadwa ang nagsapol iti napinta sa beach house. Kat nagasatag, tay tilas udlang ti makalawas. Nasarakak na ito'y. Sigurado anang inatirenta iti daytoy a beach house, Alfredo. Umdasan kanya kagtugtugaw talaang iti igid ti baybay. Saan tamot nga agbayad iti renta daytoy a beach house kat? Ha? Kasano saan ta agbayad iti renta daytoy ngay? Imposible ang makastretta ditoy no saan ta rentaan daytoy. Mamati ka kanyak, Olive. Saan ta nga agrenta ditoy? Sigurado akaungat na tanti akin ko ka iti daytoy no kasta. Ngamin, simrek talatan ditoy. Saan nga agunget akin kukuha iti daytoy a rest house? Kan may sa, imposible ang kaunget mo, tibagim? Ha? Aguray ka, Alfredo. Anya ti kayat mo asawan? Mati kawak. Saan nga agunget akin kukuha iti daytoy a beach house, Olive? Gaputa, sika, takin kukuha iti daytoy. Anya? Anya di takay pagbagam, Alfredo. Talaga saan ka ang maawatan? Ginatang kong daytoy a property. Kat panggap ko may panagan kan ka. Anya? Apay, Alfredo. Anya kung maaga po ngay panagan mo kanyak daytoy asan ko ha? Naibagakon kan ka. Ay ayaton ka, Olive. Katam mo ka no may papan kan ayat. Saan ato bang di edad? Pakaragsak akunay, no isagot ko kan ka daytoy asanikwa. Alfredo, pangasim ko ma. Saan mo apatuluyan ti panggap mo? Saan mo nga isagot kanyak daytoy asanikwa? Pangaasim. Saan mo akayat daytoy asanikwa? Kunak man no arapap mo taag naad iti igid ti baybay. Pudno, diyak ilibak dayta.
Alfredo, saan ka kaya tapasakitan? Ngam sapay la kumata maawatan nak. Saan ko ang mabalin nga awatan dahito asagot nga ibagbagam? Oh, Nalabas unay daytoy. Iso ala dinitak. Agad kadak. Kat pangaasim ko mata di mo ipilit nga itad kanyak daytoy asa ni kwa. Once there was a love. Na-delay ti sang dagiti materialis iti project mi ita, Tita Martina. Iso anawayaak. Apay no agawid ka ba dito syudad, Gerald? Tapno... Tita, no ti ibagam kat ti kaawan man ng ti tao ija balay, malaksid ka dagiti babaunan. Pangasim ko ma. Tunggal umawag ka, day talatan ti ibagbagam. Di ka kati maumuma. Gerald, pampanunutag laang ti mabali na mapasamak. Agra-ira itan, dagiti managdakdakas. Adya ti amuta yun na mapasamak ka saan anam namaan ni Jibalayo. Kabayatan ti kaawan nyo. Please, Tita Martina. Sardangan nyo kumadaytan. Saan nga agbalo ti sungbat ko kada kayo? Gerald, Iso please. Sardangan nyo ti maipapaniti dayta nga issue. Makarengrengan, Tita Martina. ti kayat mo asawan ni Dr. Villalaus ti pagpapayam, Olev? Wan, Uncle Ben. Inala na ka sekretaryana. Iso timang paspasweldo kanya. Ay na, nakasingsingpot mata ni Doktor. Agasam nga'y, natulungan na kayo lang arudan nga agina, maipanggap iti sakit ti inam. Ita, inikan nakapaygayam iti trabaho. Wan, Uncle Ben. Nasingpot ni Dr. Villaluz. Awan ti makunakkan kwa na. Manmanunti kas taatao kaanakan. Nalaeng at tumulaw. Uncle, Masapul ang masubadam ni Doktor. Gapo iti kinasingpot na kada kayo nga agina. Iso asaya atam ti trabaho kan kuana, ah? talaga akas ta ti aramidak, Uncle. Ngam ita, kasla bakasyon ko. Ah, apay? Kasano bakasyon mo ako nam? Nagawid ngamin ni Dr. iji syudad. Pakaamuan naktulat ta kanon og subli ditoy. Ne, kasano nga rodan ti trabaho kan kuana nga'y? Awan pa ilaang Uncle. Ngam inrekomenda na ka agkahera iti pakanan ti gayem na. Amo ka na sa tirik na ni Alfredo. Gapo iti jak panangawat iti kunana asagot na kanyak a beach house. Ngam, nalabas mo't namin unay dayjay. Nalagaan tirik na ka ni Alfredo. Tamalaksid natulungan na kami kaninanang. Naismarte pa ilaan tilangana, nga uray adan edad na. Iso na lang ta. Kaslamot nga minan amak no panunutan anaimbag. Malagip ko tinakunan ni Uncle Ben. Masapol ang makasubadak ka ni Alfredo. Gapo iti kinasingpot na kada kami kaninanang. Gusto nga ta? At ipanagayat ko, ti isubad ko kankwana. Anak, ha? Nanang, ada ka mat gayam itilikodak. Kita ipailaang apalpaliiwan ka, anak ko. Adayo, tinakaiturungan ti matang mo. Madlaw anaunag ti pampanunutam. Iso adi mo pa yan nadlaw nga inasitkan ka. Nanang, ada ka di parikot, anak ko. Awan nanang. Pampanunutag lang ti trabaho anang irekomendaan kanyak ni ni Dr. Villaluz. Kabayatan ti kaawan na. Kaya't mo asawan pa pa. Nagawid ka dita balay? Wen, iho. Kaya't ko di agin na. Kaya't ko di agaliwaksay.
Kunak nagdiretso ka iti kondo no bilang agawid ka dita syudad. Nagdiretso ka mat dita balay, papa. Jak matammo iyo. Basta napuutak latan nga dagon dito balay iti nagawid ak. Ha? Papa. Adda ka di parikot mo? Awan iyo. Di kagdanak. Come on, papa. Ora iti cellphone lang di pagsarsaritaan ta. Mariknak nga adda parikot mo. Alan, ibagam kanyak. Awan, iho. Napanugag la siguro. Apa man na makainanaag. O kayak ton. Di ka matanagan. Sige. No isuti ko ng papa. Jack masigurado no makainana ka. Taiti kanito amaamuan ni Tita Martina ng adda ka. Todo kasi kaso maninkin ka dayjay. Imbagag ka dagiti babaunan. Asaan da kasi nga uray umay ditoy ni Titam Martina. I doubt, papa. Siguradong awan maaramidan dagiti babaunan kan ni Tita Martina. Aging ga iti panagkaherak dito apakanan. Jaklat ta makaid na. May sa order dito eh. Mapampanunot ko ni Alfredo. May isang order, may isang rice. Diyak kaya ta masair tirik nana. Ngam agdadata nga aglablabas. Kan manang gundawayak launa yan. No inawat ko kit din jait itod na a beach house. Nang ronak at nabiit pa'y matlaang agam-amu kami. Ngam na panunutak mo't ana imbag ti imbaga ni Uncle Ben. Ad-adan ama konsensyaak. Ngamin, gusto mo't ni Uncle. Masapol ang makasubadak ka ni Alfredo. Gapo iti kinasimpot na kada kami kaninanang. Miss, bayad oh. Matikawa ka talagan. Nang ronak at marik nakakailiw ko mat ni Alfredo. Kaya't ka di asawan da ito yung agayatak matagkan ko na. Hello, miss. Ha? Anya da jay, sir? Dahil ti bayad di kinan ko, kunak. Sorry, sir. Anya table tinanganan nyo? Ije table 7. Mabit lang, sir. Takwenta at naman ti bayad ti order yo. Anya ka ba ton, Alfredo? Makalawasan nga da ka dito igam italaang asinangunak. Martina, pangaasim. Naghawid ak dito, itakayat ko taginan na. Amo mo't amasan-san ti reach out program mi ado doktor. Apay nga min adi ka kumalatan agtalina dito'y balayo. Saan mo tan katanas ka nga agtrabaho ka? Diyak kayat ti maikan dito'y. Kanayo na malagip ko dahi di asawag na daklang dito'y balay. Si kamot nga min Alfredo. Nabayagan nga awan dahi di manang. Saan mo tadakas no mangkita ka iti kasukat na? Iwaras mo nga min ti panagkita, Alfredo. Anyat amom. Ang mga nodala ang iti asidag mo ti babae amang isandi iti day di manang di tapusom. Awanan kanyak dagita banag, Martina. Bala, panawan kan, tada tinapatag nga si kaswag. Kunakmat ngamin kan ka, papa. Sigurado nga inaldaw ang mapan ni Tita Martina di tabalay na maamuan ng adda ka. Naliklikag iti sumagmamanual daw. Talaga saan nagkarimrimwar iti silid ko tunggal adda ni Antima Martina. Isuna lang, tanayra na arumwara iti simbangpad. Nakababain man nuliklikag. Naimbagta din na kayo sinurot, idirimwar kayo. Saan man? Gam sigurado nga agururay day jay iti balay. Isasanak nga agdiretso ijay, apaman amalpas di asikaswan. Ha? Papanan nyo nga rod, papa. Kapilitan nga gawid ang ijay kondo. Ngam sigurado asurutan na kayo ijay, papa.
Amo na lagi din nga kondo ti ayan nyo, na di na kayo mauray asumangpot iti balay. Di nan tumamuan nga daki jay. Kasaritak ti Panyero, taramatag pa lang tilugan na. Tan makita ni Martina nga awan tilugan ko iti parking lot ti kondo. Sigurado a panunutan na nga awanak ijay. Mayat day taan na panunot nyo, papa. Alang araw doon, papa. Tadamot na patag nga asikaswag. Nanang, amang numabisin kayon. Kaya tiyot ang mga lakon iti kanan nyo? Sa anak pa'y amabisin, anak ko. Nasa papay laeng. Anya nasa papay, agala sa isen iti sardam, nanang. Nasa papay, anak ko. Sa maysa, nabsugak pa'y laeng. Nagmerienda ak ngamin itay. Sigurado kayo, nanang? Wen, tinak ikaskaso. Ay, kumusta ngay mo ti panagkaheram iti pakanan ti gayem ni doktor? Nasaya at mat, nanang. Saan ka di pa'y nagsubli ni doktor dito'y lugar tayo? Saan pa'y, nanang? Diya ka mo? Amang ano da nakasairan tirik, nana. Iso saan pa'y nagsubli? Ha? Nay, anya kumangay ti nakasairan tirik na ni doktor. Ha? Kwan, diyak mo, nanang. Ibagaman kanyak, Olive. Adda ka di ilimlimad mo. Ni, anya kumangay ti ilimod ko kada kayo, nanang. Ay, diyak ka bukan ka, Amangan mo at no adasaan mo nga ibagbaga kanyak, anak ko. Awan, nanang. Anya kumangay? Sigurado ka, Patyan na kumananang. Awan ti ilimlimod ko kanta. Patyan na kuma. Ha? Nay, ada tao. Si kanti mapan mangkita. Amang ano ni uncle mo abenday ta. Oh, sige nanang. Mabiit laan. Si katay, customer ijay pakanan, saan ka di? When? Siyak ni Gerald. Si kamot ni Olive, saan ka di? Uwan. Apay nga mong tinagan ko. Dinamag ko iti waitress si Jepakanan, sakbapin manawak. Kasano ana amuam to'y balay mi? Simple lang. Gaputawan mo ti pakakumikumak. Inuray ko arumwar kay Jepakanan. Kat sinurot kay tinalimad. Iso nga amok ti balayo. Apay nga daka. Anya ti kagaram. Di mo ko mapagarupan na bastusak. Wano presko ak. Bayat nga minamingmingan kay didinak ikaskaso idagbay bayadak. Nadlaw ko tinaidumdum akin na pindas mo. Kat naawis ak. Ha? Day tatagpaiso. Takinapod nuna. Italaan nga nakayawan na kiti babae. Kat sigaday ta, Olive. Ako aguray ka. Mabitlaan. Kaya rigan na nga italaang anagam amuta. Ngam, kastan di bagbagam kanyak? I'm sorry for being so vocal, Olive. Pakawanan na ko ma. Kasi itinakon. Di mo ko mapagarupan na bastos wala presko ak. Ibagbagaklaan kan niya tipod no. Katap no mapanik nagkakasana kadaka sa tao. Sapay lang kumatay palubos mo. Abaliwak to pa iti sumarungkar kan ka. Naragsak kamot nga imawag, Gerald. Papa, agsagana ka. Panagkunak kat mga sawa kon. Anya? Di ka nasaya at iho. Ay na, dahito tinabayagan nga urayag nga ibagam kanyang. O anya, kaano adanunan tayo tinobiam? Papa, relax. Saan ko pa anobya? Takinapot nuna. Kamamok lang. Oh, anya matan. Kunaklakit din no danunan tayo tinobiam. Kamamumpay matlagayam. Amo mo ta napili ak, Papa.
Saan ka basta sumrag iti relasyon? Tagas iti kanayon nga ibilin mo kanyak. Saan narumbang nga paglulukwan dagiti babae? Husto dayta anak ko. Ket dayawon ka iti kasta anay bagam. Well, namnamag nga iti kabiitan a panawen. Mapagtinag mon dayta ko nam ababae ana magpitik iti pusom. Iti kasta, danunen tayon ket mapagsasaritaanen ti panagkalaysayo. Nakaragrag sa kakasarsarita, Gerald. Nagdaras ti pa nagsiningad ta. Agyaman akmet, tainik ka nakitikundaway ang makisiningad ken ka, Olive. Ket kas itinakunakon kan kay didamo. Paspasensyahan naklakuman, no prangka kang nagsasaw. Maawatan ka. Kan nasaysaya aton daytay prangka. Tanaturad amang ibaga no anya talaga ti marikrik nana. Sana kas kadagitay plastik at tao. Kunam no nakasaysaya at takan ka. Ngam sasawan da kagayam itiliklikodan. Dagiti ka kasta akita ti tao tiliklikam, Olive. Ngamin, awan tinasayat ang masakbayam, no dagiti ka kasta at tao ti makasiningad mo. Sigurado adadailin da kang tulaeng. Nang runa no adaapalan da kan ka. Naku namon, Gerald. Nagasatak, tawan mo ti kasta nakasiningad ko. Di kad nasayaat. Oh, kasano nga rod? Agpakada ako na. Baliwak tumanin ti sumarungkar, Olive. O sige, Gerald. Aganad ka. Adda kamot kayam ditoy, Martina. Anyan, Alfredo. Kanayon latan adi nakikaskaso. Makabulan ang tinapalabas manipod di nagsarita ta. Apama na nagsubli ka dito syudad. Kalpasan na, kalaat-latan adi ka nagawawid. Katawan na pulos ti makamuno sa dinutiayan mo. Pasensya kan, Martina. At ang amin dagiti inasikasok dito'y syudad. Kasi ti anya. Kasi ti beach house, aginatang mo iti lugar ang naggapuam. Anya ka di mananday tangay bagbagam, Martina. Anya beach house ngay bagbagam. Alfredo, saan ka makapaglibak? Namuak nga daginatang mo a beach house iti lugar ang naggapuam. Di mo mailimod dayta. Ala, aklunel. Pudno nga da. Ang umawan mo ti dakas na saan ka di? Saan adakas no aginvesak ka dagiti lugar apakatantanunan? Gamapaya di mo ibagbaga. Apaya masapul nga ilimod mo. Martina, karbangak ti gumatang itanyaman na kayat ko asa ni kwa. Kan maysa, saan na masapul nga ibagak no taman ginatang ko? Saan na masapul ang maamuam? Nakaskas daw lang amin, Alfredo. Itinaudi a lugar ang naggapuam. Ijay laeng tinagbayagam. Sakat gimatang kapay iti sanikwam ijay. Adda ka di ilimlimad mo? Martina, anya ka din day tangay bagbagam. Anya ko materumbang na ilimad ko? Adya kamukan ka. Ngam daytoy mati ibagak, Alfredo. Oh, Di nakabailan apagilimudan. madlaw ko ang nasingid da Olive kan Gerald. Oray siya manong Ben. Nadlaw ko matdayta. Santo, masansan nga itulod kan sukunan ni Gerald ti anak ko. Iti pan nakisarsaritak ken ni Gerald. Nadlaw ko ang nataknang ataaw. Saan ang nalastog? Nga uray makuna nga adda kabailan na. Husto ka manong. Nadayaw pa'y. Tunggal sumarungkar dito'y balay. Pasaray agmano. Kan amo na ti agraem. Kain agbagay da ken ni Olive. Manong Ben. Ay, Oh, apaya nagliliday ka. Pampanunutom ka day ang mapanawan na ka no bilang makiasawan ni Olive.
Jak ilibak manong, ngamsan ko matababalin alapdan ni Olive. Ngamen, karbengan na dayta. Niulat na ni kaskasan ni Tita Martina, Papa. Amuyo mo tanto ugali na. Ken may sa, imbagakon kada kayo asaan na kayo asardengan, kabayatan ti kaadayo di ta syudad. Un nga rod. Naipaglakit din ta na iring Paskong dagiti na si Kasok ditoy. Isa mabalinan nga agsublyak iti lugar nga ayan dagiti kakaduak. Adda kada kayo dayta, Papa. Si Kangay Gerald iho. Kumusta mat ti project iyo? Ay, saan mi aninamnama ti pan nakadelay dagiti materyales, Papa? Angam okay lang. Naikanak iti gundaway nga agpasyar iti dayto a lugar. Kaya't nagasatak. Tagas iti nakunakon, namamok ti babaya na magpitik iti pusok. Ket, inaklon na kakadin? Saan ba'y, Papa? Angam mariknak nga danamnamak kang kuana. Di kad nasaya at no kasta iyo. O, pakaamuan na no inaklon na kan. Tagas iti imbagakon. Danunan ta adagosan tapno matulag ti panagkalay sayo. Di kayag danag, Papa. Talaga pa kamuan kayo adagos. Kat aramidok ti amin, tapno aklunan nak ti babae adakda kamatag. Di nakmalapdan nga agpungtot, Gerald. Agasam matikas di nga inaramid ni Papam. Imbilin nalatan ka dagiti babaunan na nga agsublin iti lugar nga ayan ti outreach program da. Amang ano kasapulan dan ni Papay Jay, Tita Martina. Isokas Jay. Ay, jakpat yan. Tiket di bagam talaga alikliklikan nak ni Papam. Tita Martina, maawatan niyo kuma ni Papa. Amuyo matamay sa doktor. Saan na sinsinan ti profesyon na. Kat not emergency. Masapa. Anya ko mati emergency na. Amangad ket di no kasapulan na ti babae na. Ah? Tita, saan kumamatakas ta? Anya, babae ni Papa nga ibagbagayo? Marikrik na, Gerald. Adda babae ni Papam. Kat nalabit aday jay a babae ti inggatangan na iti beach house. Ha? Beach house? Wen, naamwa kagimatang iti beach house ti Papam iti lugar anapanan na. Kat dakal ti atap ko, a babae ti makagapo, no apay akas jay ita ni Papam. Nagadumanan ti abasto nga insangpet mo, anak ko. Nagsweldo ak namin iti pakanan a pagpapaayak nanang. Isagim matang akon kadag iti abasto tayo. Ah, kasta ka di. Wan nanang. Kumusta mo tinagmalamyo? Nasayaat mo't anak ko. Nakitam ka di dagiti mula di ta paraangan. Nakitak nanang. Nagpipintas da. Ay na, makaayayo timang taripato kadagiti mula ken masetas. Napintas day ta pagpalpalabasan nyo iti oras nanang. Ngamne, saan kayong agbanog unay? Di kagdanag anak ko. Saan mo ta narigat ti agasikaso iti mula ket? Makaparagsak pa iket di Nay, ada agtuk-tuk-tuk. Amang ano ni uncle mo, aben. Mabitlang nga ron nanang tayo nakitaan. Mabitlang! Umayan! Ha? Kumusta kan, Olive? Alfredo! Una yan. Anya na nagero, ti panangarakop mo kanya. Alfredo, kunak no saan ka nagsubli? Apay kumaasan. Adda akon. Kat di kagdanag. Awanan ti panggap ko pumanaw. Tagayat kon ti agtalinaed dito'y lugar iyo. Ha? Wen, Olive. Kayat kon ti agtalinaed iti dito'y alugar. Ala, pasdragan na kuma. Tada pasarabok kada kayo nga agina.
Once there was a love. Nagadumot ang dagito'y nga agas, doktor. Para kan kadayta, kabsat. Iti ipapan ko ijay syudad. Sinarak ko dagiti kagayim ko a supplier dagiti agas a kasapulam. Ay na, nagninan ngay dagito'y. Amang ano saan mi amabayadan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Saan ko pabayadan dagita? Talaga aginatang ko dagita para kan ka. Ay na, agyaman akno kasta, doktor. Talaga anak kasingsingpot ka kada kami. Awanan yaman na. Doktor, dito'y kan amang rabi. Naimas di ilutluto ni Olive nga anak ko. Nakababain saman. Ay na, doktor, saan ka ko mga agbain? Nakabikit di nga agina, tirumbang nga agbain kan ka. Tanaga doon, tinaramid mo para kada kami. Iso nga awan tirumbang apagbainam, doktor. Basta dito'y kan amangan, saan ka kuman nga agkadkad. Talaga ajak makontak ni Papa. No saan na busy. Cannot be reached the cellphone na. Wah. Talaga ajak makaid na itinyawag kanyak na Auntie Martina. Adda ka no babae ni Papa. Ket ingatangan na iti beach house. Imposible asaan nga ipakaamo kanyak ni Papa. No bilang man taaddan kasukat day di Mama. Masapo lang makasaridak ni Papa. Sipod idi. Sa anak na nagdamdamag no sa dino alugar ti pakaisarsaruhan na. Ngam ita. Ikagumak nga amuan no sa dino ta ayan ni Papa. Ikagumak ti mapa niti sa dino man nga ayan na. Taamuak no anya ti pudno. Sana bale. Tawan pa'y mutlang dagiti orayan may materyales. Nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Pagyamanak o na iti kinasingpot yo iti kabagis kan ka anak doktor. Awanan yaman na kabsan. Amuyaw? Ano ti maragsakan ka po iti isasangbayo dito lugar may doktor? Kasta ka di. Pagyamanak launay no kasta kabsat. Agyamanak takayat yugayam nga umili ti kaadak dito lugar yo. Idi nga main, kaasi kami nga agindag ditaw eh. No, adda may ospital, saan ang maasikaso adagaws, tamay may salangarodon ti doktor, kanayon pa'y nga awan ni dya ospital. Pasaray dagitila ang health worker ti adday-day. Ngam ita, kanayon nga adda kayo ija ospital. Saan kayo nga agtanag? Kanayonan nga da doktor ija ospital. Tapanggap kun ti agtali na ditoy. Kasta ka di, doktor? Wen, kabsat. At nagatang ko a property dito lukaryo. Isong agtali na eda kun ditoy. Napan ka din ni Dr. Villalos. Wananang, ngam nabayag mo't ang nagsarsarita da ka ni Uncle Ben di taparaangan. Sakbay apim manaw. Ay, Olive, anak ko. Sapay lakuma, tamaawatam, no adadamagakan ka. Ha? Nanang? Nakita, ti panangarakop mo ka ni Dr. Villalos, itay simangpot dito eh. Ha? Anya ti kaya tasawon day jay, anak ko. Apay nga inarakop mo ni Doktor. Nanang, awan ti panggap ko amang ilimod iti amin. Agur urayak lang iti umno ka nito. Anya ti kayat mo asawan, Olive. Agar-aram kanyak ni Dr. Villalos, Nana. Anya, kat, gusto ka kadimot kan kuana. Dahita ka di makagapuno apay nga inarakop mo, itay simbangpot.
Nanang, sandak ko maahusgaan. Aklo na kanalagan tiriknak ka ni doktor. Ngamsan akayat asawan, nga agayatak matkan kwa na. Anak ko, nalagan tiriknak ka ni doktor. Gaputa maraksid adakil ti maitultulong na kada tayo. Kasla, ama pa yan ti pangibilbilangak kan kwa na. Sigurado ka, anak ko, wananang. Ibilbilang ko nga ama ni Dr. Villaluz. Pasensya ka yun. Nudyak na lapdan tiriknak ang nangarakop kan kwanay di singmangpat. Nalaos lang amin tiragsak ko. Amo na ka di, akas la amalaang ti pangibilbilangam kan kwana. Saan pa'y nanang? Ngampanggap kon nga ibagakan kwana dayta. Ni Gerald tumawawag. Hello, Gerald. Nakaawag ka mo't, iho. Tita Martina, kaya't ko lang ipakamukan ka. Akabayatan na sa anak pa makumikomiti trabaho. Amok na sa dinotayan ni Papa. Nasayat mo't nukasta. Kat numaamuam, ibagam kanyak ta kayat ko mo't amaamuan. Tita, please. Saan kayo pa'y kumamakibiyang? Baybayantak pa lang. Diyak namin makait na. Kapoy timbagayo din na nagsarita tayo ti cellphone. Gerald, man nga gatapak. Kat sigurado asaan na ka nagbindot. Nangruna kat kunama saan mo nga mo ti maipapan iti beach house. Dahil nga rin ti makagapo no apaya kayat ko amaamuan no sa dinotayan ni Papa, Tita Martina. Sige, amuam no ayan na. Kat numapanak na kam nga adda babae na. Lapdam. Sorry, Tita. Saan ko marami data? No bilang man, raamag ti desisyon ni Papa. Anya? Naimbag man ta nakapasyar ka man ng Gerald. Danda ni makalawas asaan ka nagpapakita Pasensya ka, Olive. At dalay na si Kasok may papaniti project may itigayim ko diti lugar yo. Isang ay talaga nakapasyarak. Kasta ka di? Kat, kumusta? At danda kiti orayan nyo ang materyales? Awan pa'y nga rod. Isang nawayak pa lang nagpalailang. Kasta ka di? Olive. Amumad no apay nakisin ng nadakyan ka. Saan ko ngayon libak tiriknak? Gerald. Imayak, tagpakadakyan ka. Ha? Papanam. At dala si Kaswag. Kaya kahit amas daw ka, no jak makapasyara ka na ayon dito ay. Importante nga minta si Kaswag. Kasta ka di? Sige Ngam, aganad ka ha? Talagang agannadak para kan ka. Kaya't sapay la ko tapaman niya agsublihak. Maamuak ton ti desisyon mo. May papaniti idardarirag ko. Sige. Ikarik, Gerald. Maamuam ton, noan niya ti desisyon ko. Sigurado kay ti lugar ng imbagam, Papa? Wan, iho. Kaya't mamaamuan no niya lugar tayan ko. Iso nga imbagakan ka. Papa? Ang mapay ka di. Kalat man na dinagulit na may papan iti lugar nga ayan ko. Itaman pa, Gerald. Awan matkit di, Papa. Pasensyahan na ko no dinamag ko no sa dinotayan mo. Kaya't ko lang kami namamuhan. Awanan yaman na iho. Alangarudan, putda kundi saritaan ta. Tadanas ka na papanag. Bye, Gerald. Bye, Papa. May sa lugar tayan may ni Papa. Nukas tangarod. Nalakala nga mapanagnagkak na agpaiso ti inyawag kanyak ni Tita Martina. Mapanak agpaliw iti ospital na iti lugar. Barang makitak ijay ni Papa.
Agyaman nak tay manugot ka sumurot kanyak dito'y beach house, Olive. Amo mapag-aayat ko akit kitaan ti baybay, doktor. Nay, Olive, nagbaliw sa matan ti awag mo kanyak. Maawatan ako doktor. Pasensyakan, no saan kan abirngasan pay. Olive, apay, adda ka di parikot? Apay akalatay ta? Anya tinapasamag? Adda ka di basol ko? Adda saan mo nagustuhan? Awan doktor. Awan ti basol mo. Apay nga ruda kastamatan di awag mo kanyak? Anya ti makagapo? Ibagam kanyak, Olive. Pangaasim. Apay akalata nagbaliw ti awag mo kanyak. Kaya't ka di asawon dayta. Asa anak nga ay ayatan. Doktor. Pangaasim, Olive. Ibagam kanyak dagpayso. Maawatak no anya man ti makagapo. Ladingita, doktor. Naamiris ko tiriknak. Bayat ti kaawan mo. Olive, saan nakapatpat ken? Kasta ka di? Ipatpatag ka. Ngam kas amak. Anya? Sapay ko matamaawatan nak, doktor. Diyak kaya ti agpamarang nga agay atak matkan ka. Gaputaado tinaitulong mo kada kami nga agina. Makasubatak mat siguro iti kinaimbagyo. Nga ura ipatag kayo laang akas ama. Sapay la kumata maawatan tak. Ne, Olive, apay nga agsangit kamutan? Anya ka kadi? Saan ka nga agsangit? Saan kayo nga minakayata pasakitan? Ngam kasi tinakunakon. Diyak kaya ti agpamarang. Tano aramidak dayta. Arig na ginundawaya kunti kinasaya at yung kanya. Saan ako makagura, doktor? Shh! Uston, saan ka ngagsangit, ha? Uston, diyak kaya't ngagsangit ka. Saan ka akagura, Olive? Dayawan ka pa'y kitdi, gapoy ti kinapudnom kanyak. So, saan ka ngagsangit, ha? Saan ka akagura, Olive? Gusto tinaalak nga impormasyon iti panagdamag ko iti ospital. Masarakak iti dayto a beach house ni Papa. Nakaparada ti lugan na iti garahe dayto a beach house. Sigurado nga da dito ni Papa. Ngam saan ang agpakpakita kan ko na. Agpaliwak. Amwak no asino ti kaduha na dito eh. Ang mga nagpay sumot lang ti inyawag kanyak ni Tita Martina. Nga addan babae iti biyag ni Papa. Awan mat kit iti dakes na tanabayagan na balo ni Papa. Tilang nakaskas daaw. Apay nga awan tidakdakamatin na kanyak. Mapanak iti day banda. Apag iso ijay, matanawagak ti terasa ti beach house. Dito yung agpwesto. Apag iso dito'y, makita ka dagos no. Diyos ko, day dyan ni Papa. Rimor iti terasa kat saan?
Saan napudno da ito eh? Ni Olive ti salsal labayan ni Papa. Napintas nga min di anak mo, kabagis. Saan nga imposible nga agayat ni Dr. Villalos kan kuana? Ngam kasla makanula ang ti pangibilbilangan ni Olive kan kuana. Tirigat na. Kasano nga ibaga ni Olive ti amin? Nang runa kat dakkel ti utang yon na imbag-anakam ken ni Doktor. Day tangarod kat manong Ben. Jakmut kayat ani Olive nga anak ko ti agsagabaga po kanyak. Siya ti makagapo. No apay anadaan kami iti dakkel nga utang ana imbag-anakam ken ni Dr. Villalos. Ay, sapay kumata maawatan ni Doktor ti amin. Tati talaga nga agbagay, kat ni Olive, kanday tay baro, akanayon amang sarsarungkar kan kuana. Kayat mo asawan, pudno ti atap ko, Gerald. Juan, Tita Martina. Agpaiso. Napanagnagak ti amin. Kunakun kat. Ti ayok nga, ma'am. Husto pa'y ti atap ko. Sana ka nagbindot. Sa dino ti ayan nyo, Gerald. Ibagam kanyak. Lalingitag, Tita Martina. Ngam saan ko mabalin nga ibagakan ka? Anya? Angam, Gerald. Masapula. Saan, Tita? Siya kundi makamu ka ni Papa. Pangasintasaan kayo kumana makibiyang pay. Siya kundi makamu. Bye. Hello? Hello, Gerald? Oh, Jaske. Pinuto doon ni Gerald ti saritaan mi. Di na ko ingkas-kaso. Kaya diyo asawan, Doktor. Nakapagsarita kayon kani Olive nga anak ko. Wen, kabsat. Amom, napadakkel mo itinasayat ni Olive. Makapaayat a panonoten nga oray no makamkamtod kayo iti kasasaad iti biyag. Nasayat ti ugali yung akin na. Karamanan ni Manong mo apen. Doktor, Kaya't kumatagkid daw iti dispensa ken kakabsat. Diyak nalapdan ti bagik ang nagayat iti anak mo. No man pa'y napaayak, naragsakak, nang runa kat amok nga agbalin ang nasaya ti masakbayan na iti lalaki ang nakariknaan na iti ayat. ha? Anya ti kayat yo asawan, Doktor. Iti panagsarita mi ken ni Olive. Impudno na kanyak ti may papan iti may sa abaro anaam muna kabayatan ti kaawan ko. Awan tinlimod kanyak ni Olive nga anak mo, kabsat. Doktor, Impudno na ti amin karamanan ti rimusi nga panagayat na iti dayjay abaro. nasingpot ni Gerald, Doktor. Narespeto ken napakumbaba. Kinapudno na. Isulaang ti amok nga agad-aram ken ni Olive. Itay la nabiit nga impudno kanyak ti anak ko ti maipapaan iti panagaram yo. Ulit tagtagkid daw iti dispensa, kabsat. Tiyak nalapdan ti bagi ka nagayat ka ni Olive kunakmanen. Agamkas iti nakunakon. Maaklon ko ti gasat ko. Ket husto lang mat nga ibilang nak nga ama ni Olive. Husto laeng, kabsat. Kunakman no ko na mga dasi kaswam. Kat amangan no sumagmamanong aldaw nga awan ka, Gerald. Iso ka din nga da sa nga ilim ita. Nga da napinta sa kotse na. Kasta ka di, Olive. Ha? Anya ka din dahil takay pagpagam, Gerald.
Ni Dr. Villalusti sa nga ilimi. Isutin ang tulong kada kami kaninanang. Tinulungan na kayo, Gayam. Katgapot na tinulungan na kayo. Isa akumpet kamatan kan kuana, kasta ka di. Anya? Gerald, nagalas mo tan ti kasta nga ibagbagam. Masaksakita na kiti kasta nga ibagbagam. Talaga na sakit ti kinapod no, Olive. Jack laim pagarup ama isa ka gold digger. Anya? Di ka kundi sangit, gold digger. Gerald, tanangong dagsaukan ni Olive. Agam-amo kayo. Saan kami lang agam-am mo? Pato'y doktor ahut-hututam, kat iso ti amak. Anya? Sumardan ka, Gerald. Di mo amo ti ibagbaga. Amok, papa. Sipod pa'y ini. Jack pinakibyangan ti personal abiyag mo. Nakasaganak ang mga awat no makasarak ka iti kasukat da di mama. Ngaman yan. Apa yan ni Olive? Di ka laka din makapili iti sa bali. Dahil tayo kumamot saan mo akasla anak, papa. Maaklon ko nga gayat kay iti sa bali. Ngamjak to pulos maaklon na si katagbalin ang karibal ko kanyayat. Saan na pulos? Gerald, agsubli ka ditoy. Gerald! Olive, pasensyakan. Di kagdanag. Kasaritak ti anak ko. Maurnos ti amin. Nagsakit. Dagiti ang magakanyak ni Gerald. Diyak lang pagano pakas di kayam ti panagamam mo na kanyak. Diyak lang pagano. Olive, pang-asim. Saan ko mga agsakit tinakam mo iti anak ko? Impudnom kanyak ti amin maipapanitiniknam. Siyak ti mangilawlawag ka ni Gerald. Kasaritak ti anak ko. Awanin tarong mga pagsaritaan ta, papa. Amo kunti amin. Husto gayam ni Tita Martina. Gimatang ka iti beach house para iti dayja babae. Sikan amis mo tinangibaga. Nabayagan abalo ak, Gerald. Nabayagan nga awan day di mamam. Ngam iti kaano man. Awan tinangisukatak kan kuana. Di ka nagulbad, papa. Nakita kayo kan ni Olive. Nakita ti panang salabay mo kan kuana iti rimwar kayo iti beach house. Anya? Makitam. Naklat ka nakangagitim bagak. Iswasaan ka makapaglibak, papa. Katday jay mata babae. Impagarup ko no na ima. Impagarup ko no isun ti perpekto a babae para kanyak. Itilaksid ti kasasaan na iti biyag. Ngamsaan gayam. Gaputamay sa dayja gold digger. Saan na gold digger ni Olive? Gold digger dayja babae. Oh! Makita yo. Kabailandak pa yun ang kabilang gapukan ko na. Saan ani Olive ti makagapu iti panang kabil ko kan ka? Kinabil ka, gaputan akong laapan ng ti panunot mo. Gapu iti nakaro nga imon mo. When? Agim imunak. Agim imunak gaputay ayatak ni Olive. Isulang ti babae nga inayat ko. Kamanyan. Ta sigurado nga adapil yan na ka. Tamalaksid adakil ti utang na naibag anakam kan ka. Sigurado nga tada material abanag ti may paay mo kan kuha lang siyak. Nagsakit ang panunutin na si Kapay nga amak ti kanibal ko. Nagsakit. Gerald, dumnag ka kanyak, Gerald. Bidot ti atak mo kan ni Olive. Aklonag. Nagayatak sa buwana. Inaram ko, gapoy tinaydumduma agalad kan kinapintas na. Aklonag ba't aginatang ko ti beach house para kan kuwana? Makitam, papa. Makitam. Ngam nagkadkad ni Olive. Papa,
Husto tinangag mo. Nagkadkad ni Olive. Kat saan na nga inawat ti beach house. Iti laksid ti arapap ng hagnaid iti igid ti baybay. Iso abidot ti atap mo maipapankan kuana. Kat ti ad-adda ng dayawak kan kuana. Iso ti kinamanagpakumbabana kan kinapudno na tao. Dineret sa anak ni Olive. Imbaga na nga ipatpatagnak. Ngam pamatag para iti may nga ama ti marikrik na kanya. Saan laday ta? Impakita na kanyak tiladawan mo nga day ti cellphone na. Anya, day ta ti agpaiso iho. Kat inaklon namot kanyak asikat ay ayatan na. Ngam di na mo nga agamata. Idi nakitak tiladawan mo. Nalukay ti barukong kuan ang aklon iti amin. Kat kinidaw ko kan kuan na alipatan min nga agpadpada ti indaton kong ayat. Numalagip mo. Damdamagak kan ka, no anya tinagan ti babae nga inyawag mo ana magpitik iti puson. Ngam di mo imbaga. No nadakamat mo, naliklikan ko matikas to'y apagteng. Paurean niya pa iti mapaspasamak. Saan ka mabalin aribalen, anak ko? Papa, nasakit dagiti insawang mo ka ni Olive. Ngam mamati ak maornos pa iti amin. Isungay ka gumam nga ornosan ti amin, Gerald. Di mo sayangan ni Olive. Kat daytoy ti imulam iti panudot mo. Saan akaribal? Ta nakasagana ak nga agsakripisyo para ken ka, anak ko. Napasnak ti panagsarita da Olive ken Gerald, kabagays. Manong Ben, Ay, anyan nga agpaisaw. Kaslay ti istorya iti radyo ken TV laeng ti pakapasama kan ti kastaw. Ti panagribal ti agama iti maysa a babae. Mapasamak met gayam iti pudno abiyag. saan ngamin nga amo ni Olive nga agama da Dr. Villaluz ken Gerald, Manong Ben? Tanoan mo na, saan ko napasamak ti kastoy? Ay, sa paila kumaata maornos ti amin. Kat nila ang Olive ti makaornos iti dayta kabagays. Husto ka, Manong. Mamati ak nga amo ni Olive ti ar-aramiden na. Ita, tana isalaysay kun kan kati amin maipapan kadagiti pasamak. Adakan kan, no gold digger lat tati pagkit kita am kanya, Gerald. Olive, oray saan mo ngayon lawlawag? Amo kon ti amin. Impalawagan kanyak ni Papa ti amin. Pangasim, saan kang agsangit? Pakawanan na kuma. Basol ko ti amin. Gaputan nagpailuyosak iti nagkarong nga himon. Basol ko ti amin. Pakawanan na. Pakawanan nakman. Tadyak nasakbayan ti amin. Diyak kami amo nga agama kayo ka ni doktor. No amok la ko ma. Saan ko napasamak ti kastoy? Ay-ayatan ka, Olive. Nadakamat ni Papa. Ngay naklon mo kan kuana. Ngay ayatan nakbat. Juan, aklon at data. Nalukay tirik na ka nang ibagakan kwa na. Gaputay bilang ko kat ngarudan kasama.
Tapno nga gayatak matkan ka. Namlading itan. Tasaan ka nga aklunan, Gerald. Anya, ngam apay, Olive. Gapo, tanaleksyonak ka dagiti pagteng. Katkas panagraam ko iti amam. Anang tulong ka na kami kaninanang. Kas panagraam ko iti amam. Anang balin akaribal mo kanyak. Oh, Saan ka nga klunan? Olive. Ngam di kagtanag, Gerald. Tano talaga adatati na ito ding para iti tunggal maysa. Ang kurus tulat ta, tidalan ta. Once there was a love. Ditan gagayem tinagkibusan ti pakasaritaan ni Ayat ana pauluan. Karibal. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. But that was long ago.